Con. Dek, apa kayak behel ke kah? Man? Berapa apa kayak behel ke? Baru. Oh, behel baru. Apa kayak behel ke makan jeruk deh, makan bedah bibi. Kan kalau tarik. Oh, mereka tadi anak lagi bibinya, eh? Sang lipih bibi. Coba tidak. Ya, ini ada pengalaman lewat kayak tu deh. Nah, kan anak buah lu pada mau ke? Kalam. Dah, hai. Hello, hi. Hai. Hi. Cái kem này cơ. Hey. Hai, cái kem này cơ. Ba chưa? Bapak. Nah. Hai. Wan. Hakim ni ke? Slip me. Anjir kem. Tak mancung mai dong deh. Aduh. Mai dong. Bebe kita nah. Ai. Oma, tak ada dia mai dong ke. Nak mancung dong gap tu. Bebe Tak pakai kita. efek. Tak pakai efek ya. Nah. Kau bibi ke mancung ai. Bebe kita nah. Ngan ai cek nak kata pai kah? Ikem kayak siapa lo ikem ji. Tandai kem berarti tandai tim. Naik tem, kudu pegah. Tandai tim adik kan lepeng. Hah? Adik kan lepeng tim. Lepek. Bakpek. Oh, Pak Beng pengen adik ya? Tanกับหมาแบงดูมมันนี่มาได้หรอแบง Gulai kuning tinggal kayak rak wija. Nah, rada tak lihat tu komen ke. Kram tu. Tak boleh komen tu. Menu komen ada tu.